अहानबदा मरोइब पाव मकोक थोंबा लुचिंगबसिंगना कॉलेजसिंग मपु पांदबदोना काउ थाबगुम थादोकपना चाही अमा यूनिवर्सिटी दे मास्टर तमनबा महिरोइ लेतबा कुम कांगबा थोकलगनी हाइना देसामना फोंदोखरे चाही असिगी क्वासेम अमदी CBSE न लौबा क्लास 10 अमदी 12 की एग्जामिनेशन दा पोजीशन फंगबा यावना पास तौरकलबा यूनाको स्कूल की महिरोइ सिंगबो हराव तरामना ओखरे क्वासेम न लौबा क्लास 12 की एग्जाम दा ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯈꯣꯡꯗꯒꯤ अंजलि न 19 सुबह पोजीशन लौरकपदा नुंग लेंगोई पेक्तुना नोमगी चरा तालिबा अपोकपा अपोकपी खक्त नतना खुंजा पुनमक हराउबना थुमरले लऊ सिंगूगी लमदा अहोंगबा पुरकनबा लौमी सिंगना थौदांग लौबा चंगी हाइना वाल फार्मर्स डे की थौरमदा हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन की डायरेक्टर 𝗑𝗵𝗵𝗀 शर्मना फोंदोखरे तारामनोकचरे हौजिक नुमदांगी नॉरी सुंदोगी पाव अरिबम रेस्माना पिजरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर यावना मकोक थोंबा लुचिंगबसिंगना कॉलेज सिंग मपु पांदबगुम काउ थाबगुम थादोकपना चाही अमा कुम कांगबा थोकलगनी यूनिवर्सिटी द मास्टर तमनबा महिरोइ लेतबा चाही 2025-26 की एकेडमिक सेशन ना ओइगदौरे हाइना देसाम की सेक्रेटरी नोंथोमम थोइथोइबना फोंदोखरे ngasi kwa kaithel da leiba loop asi ki office ta pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna thoithoibana hai manipur lainga ki makha da leiriba college sing da hangliba tongan tongan ba subject sing gi leifam thokpa oza sing university ki ordinance na piriba niyom gi matung in leitri phobodi oza waliba subject sing gi admission lobe yaroi masi ki mayokta college ki principal amade head of department sing na admission process chatharaglabade mahiroi sing gi right manghan naba sinba thawongni haina desam amade mahiroi kunaina logani lairik takpi naba oza lairik tabadagi mahiroi sing na paktakna नतब पाम्बै सिजिनदुना एग्जाम थाबगी चटनबी अमा कॉलेज सिंगना हौदरकले असिगुमा फत्तब चटनबी असि एजुकेशन मिनिस्टर कमिश्नर अमदी डायरेक्टर न थोखनबनी हाइबदा हाइमनब थोकलोय मसिगी मथक्ता कॉलेज की प्रिंसिपल अमदी डिपार्टमेंट की मकोक थोंगबा सिंगना सौगतुना मतेंग पांगले मणिपुर की हायर एजुकेशन दा चीफ मिनिस्टर न मपु पांदबगुम काउ थाबगुम थादोकपदगे चाही अमा कुम कांगबा थोकलगनी एजुकेशन हाइबसी खुनाई अमगे यंगलेन सरुनी मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम असि फगदहनबा अमदी मतमगु चुनबा सेंगत सगतपा हाइबसी मणिपुर लेंगा की पॉलिसी ओइफम थोए महिरोइ सिंग मनिंग हन्ना कन्ना होदनरिबा असि खुदक्तगी लेफनबा एजुकेशन मिनिस्टर न मिरेंग चंगदबनी खुनाई असिबु मतिंग लेना सेंगत सगसी हाइरबदी मणिपुर की एजुकेशन दा चीफ मिनिस्टर न अकनबा मिरेंग चंगबा मतम ओइरे मपु पांदबगुम काउ थाबगुम थादोकलबदी मणिपुर एजुकेशन की नोंगमा नोंगमगे काइथरकलबा याबगे फिबम अमदा लाकनी हाइखे मणिपुर की हायर एजुकेशन चीफ मिनिस्टर न मपु पांदबगुम काउ थाबगुम थाबदगी चाही अमा कोई कुम कांगबा थोरगदौरे हाइबसिन को हेडिंग में थमजै दुगा हजि मणिपुर लेंगा की मखादा लेरिबा कॉलेज सिंग दा हांगलेबा तोंगान तोंगान बा सब्जेक्ट सिंग असिगी लेफम थोपा ओजा यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस ना पीरिबा नियम की मतुंगिना लेत्रिबा फावदी ओजा वालिबा सब्जेक्ट सिंग अदु एडमिशन लोबो यारो हैबसिमा हानो थमजनिगे अदुगा मसिदा देसान लोखललेबा कोंथांग सिदा मसिगे मायोक्ता तोंगान तोंगान बा कॉलेज सिंग प्रिंसिपल अमदी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंगना मसिगे मायोक्ता एडमिशन प्रोसेस तोरपा तारगदी तोरुलिबा कॉलेज नत्रगना डिपार्टमेंट सिंग अदु देसान अमदी महिरोइ खुनाइगी येंगबनी महिरोइ खुनाइ सिबु मांगन तानबा सिनबा अदुगुंबा कांबुनि हैना देसान अमदी महिरोइ खुनाइ लौगनी सिगी काउंसिल अमदी CBSE न लौबा क्लास 10 अमदी 12 की एग्जामिनेशन दा पोजीशन फंगबा यावना पास तौरकलबा यूनाको स्कूल की महिरोइ सिंग असि हराव तरामना ओपगी थोरम अमा यूनाको स्कूल मैत्रम अमदे यूनाको कॉलेज खोंगमंद पांगथोखरे यूनाको स्कूल मैत्रम अमदी यूनाको कॉलेज खोंगमंद पांगथोखिबा तरामना ओपगी थोरम अदुदा यूनाको स्कूल की चेयरमैन एन इरावंता यूनाको स्कूल की DGM एन श्यामचांद सनालेबाग पाउचे की चीफ एडिटर एन हेमंत कुमार यूनाको स्कूल मैत्रम की प्रिंसिपल अपूर्वा सुंदर दास अमदी यूनाको स्कूल खोंगमन की प्रिंसिपल गीता रानीना मरु ओइबा थोरम की मपु ओइना सरुग याखे
हंदकी एग्जामिनेशन अदुदा माय पागलख्रबा महिरोइसिंगदा लेंयान पीदुना पुकनिंग थौगटपा खक नतना टॉपर ओइरक्लबा महिरोइसिंगदा मेमेंटो अमदि सेनगी मना पीदुना मखोइबु पुकनिंग थौगटखि थौरम अदुगा मरी लेनेना चेयरमैन इराबंताना हाई महिरोइ अमना माय पाकपा मियोइ अमा ओइबा हाइबसे एकाडमी हेल अमदि डिसिपल अहुम असि तंगाइ फदर चंगे अहुम असि यावदबा महिरोइ अमना मपुम फाबा माय पाकपा मियोइ अमा ओइबा ngamloi असिगुमा मथौ तारिबा कया असि महिरोइ सिंगदा पीदुना माय पाकपा मी अमा ओइहन्नबा यूनाको स्कूलना होटदुना लागले मसीमकना हंदकी एग्जाम अस्ता चामा माय पाकपा ngamlibani हाइरदुना स्कूल असिना महिरोइ सिंगीदमा खोनरिबे सिंगी मतंगदा वाफम कया फोंदोखे aduga aski wala mang sai thai thai hande thai mang sai question ahum yaw de dan question ama yaw apoi mai pa pone na khali aduga yuna ko school mai thaki la apoi si class 10 da handa sai ani shuru ni ma ki ka aduga apoi class 10 ma mi ma jersey apoi entire yuna ko school na 2016 dari discipline ka ka finally handa jersey apoi yuna ko school mai thon na class 10 thani apoi ma 98.4 setelah masih aku isu dia nanti malam tu baru lalu si pun aku nak tahu apa dah mahu dari pasal lama aku berlaku sendiri dari yang ini aku mahu mana 98.6 atau mahu dari mana dari mana 493.2 pun aku 90 pun boleh maka mahu sebab dari mana itu adalah apa yang manipulasi apa yang mesti pun mahu dari aku kelas A dari aku school majorna aku sampai di sini lah berpas aku sekretari aku datang ke awal dari masih subject election mula lah ada juga aku school majorna 96% sahaja aku mulai mayai masih kaya pada aku kerja economic report ni aku kaya pada apa lagi esok jika aku di center saya siswa di sana kami yang dalam dalam center aku sahaja tapi bagi ujian siapa orang bersama saya kerja bagaimana masih mai kami pun bagi dari saya malu dari aku sahaja juga ini nak kan benar-benar masih nak cuma ini bagaimana nak pergi parents aku orang masih apa masih suri manajemen aku berasa pun benar-benar ini cuma ini faham betul ini sahaja juga ini kalau orang benar-benar tu imai apa yang saya tu sahaja ini pada apa ini kalau juga mak dia boleh jadi sih ini sahaja juga ini benar masih kafir itu juga mak Allah aku sini aku jadi untuk orang yang lain benar aku macam ni udah suruh aku hari masih boleh pasal deh aku sunrise juga suruh all masih boleh pasal deh aku sunrise juga loh itu about 60% loh itu pasal deh siang sore sih ni aku memang people exam aku boleh tahu aku board exam ni hari ini maksudnya sebenarnya soal bangan kami satu kali aku juga ni maksud usaha ni saya jadi dari yang si parlimen special class tu pun special course tu pun usaha ni menteri tu pun ni aku memang ini masih satu ni tu pasal ni थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा चंद्रखोंगदगी नुंग लेंगोई पेक्तुना हिंगनबगी दमक्ता लांथिंगनरिबा मुतुम अरुण अमदि मुतुम ओंबी नाउचा देवी की मचानुपी मुतुम अंजलि देवी नंगरांग लाउथोखिबा क्वासेमना लोबा क्लास 12 की परीक्षा की रिजल्ट दा 19 सुबा पोजीशन दा यौरकपदा अपोक पीना हराउबत नतना खुंगंग अदुगी ओइनसु पोजीशन लौबा अहानबा महिरोय ओइरे थौबाल ओक्रम दा लेबा विजन क्रिएटिव स्कूल ऑफ साइंस के महिरोय मुतुम अंजलिना पोजीशन लौरकपदा ngasi khungang adugi miyamna harau taramna oktuna puning thogotkhre taramna okpagi thoram aduga mari leinana anjalina phongdokhibada mahakpu mahai tamhanba ngamnabagi damakta apokpi anina nung lengoi pekpa khakta natana nongmagi afang ba thabak su nomlaga honarakhe lamdam asta housik thoklibi irang asina yumda lailik laisu paraga leiba ngamjadrabaso vision creative school of science ki oza singna hostel da lehenduna mahak ki award apa sing yengsin biduna hona birakpana mahak position lorpa ngambani haike school asigi principal na mentally amadi financially support tawbirakhi oza singna su mahak pu kari da soikhi gadagi haina sena birakpa amade mamanabi singna su mahak pu lairik pau haina masagi phi phauba swalakhide hairaduna
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤꯅ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯪꯒꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥꯈꯩꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ꯫ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ, ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯦ, ꯑꯣꯖꯥꯈꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯛꯀꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ꯫ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯁꯥꯔ ꯀꯦꯞꯇꯟ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯣꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ꯫ 90ꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 2000 ꯐꯥꯎꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ, ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯀꯥꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯔ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 2000ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ, ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏ 12ꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯁꯤ꯫ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯤꯡꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯥꯍꯣꯡ ꯉꯥꯍꯣꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡ-ꯇꯥꯕꯝ ꯗꯦꯕꯗꯠꯇ ꯁꯔꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡ-ꯇꯥꯕꯝ ꯗꯦꯕꯗꯠꯇ ꯁꯔꯃ, ꯂꯣꯌꯥꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯣꯡꯕꯝ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠ, ꯃꯣꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ऑफिसर 𝐾𝐢𝐯 ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥꯟ, ꯊꯥꯡꯖꯝ एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯗꯦꯕꯗꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯦꯕꯗꯠꯇ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯏ꯫ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯄ, ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯍꯣꯡ ꯉꯥꯍꯣꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯤꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯔꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ, ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯏ, ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯔ ꯇꯧꯏ, ꯁꯦꯝꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯗꯨ
Suraya, Oza Suraya, Mr. Sugar, and I know founder, for example, in Kanoan, in the restaurant, association. I know the singing center, the singer, you have the young Nana, Kawaksanga, Yanana, Logi, Wawa, Midlanga, Pui, Ketawa. According to Awapa, lay resource, Sinadava, optimized of policy gate labor, implementation gate labor, silver chaos, young women hungry. Machine Makata at different level. I service key Natina, farm reservoir, Matrikular Regatanga, I farm, re-established colony, Manipura, Amatalaya, Apaki, Sema Kapam, Bayam visit to farm and farm. Tharom aduga mari leinana loya lop kanglei pa ki walking president Tarongbam Birjitna hai lamdam asigi lomi singbu chawkhat hanba haibasi yamna maru oi lamdam amagi yanglen saru oiriba lomi singna lawriba thodang ase aduki matik chawi lomi singi thabakta lengak na hena mideng changduna lamdam asigi senmitlonda hena khudong chanaba hodnaba haibasi tawdaba yadraba thodang ama oina lawduna lagle Makata nasu lomi singi yaifanaba thabak kaya paikhatnaba sem saduna leiri hainasu phungdokhi Ngasiki thoram nasi akoina kai karaban ngasiki nasi World Farmers Day haidana that 14 nasi World Farmers Day si apun pudi mukai urban country roda yang kana tokana dapat roda kanu thoram kami program kami nasi European country yang kana sana dapat roda haidana international Federation of Agricultural Production haidana lai lupasna Mamangi sahi ngalini matanda 1946 ki angamma matanda na siyemgiba aduba ibasina hailiba nasi 14 ni asi lokalaga mokoi nasi manenda leiba loni kudimaki haidigi phaba haidigi tanoba numida do asi haibun si lawlaga World Farmers Day haidana malemi thakta loni singiba tu ma haidana lawthokiba adubu aikoina wen kanipakasu loksanjarakanda malemi kunglei matung salai program sing marta jawsa ko nang ngadamda asi manimuda ba kanipana ahanbo ila matung sida so ai sida so aikona sing pangtok jaba hawni Arambai Tengol gi luching purel ama oiriba korongwan bakhuman gi mireng makhada Arambai Tengol Unit 12 ki commander oiriba Bobona luchingduna Kakching district ki manung chanba wangu pachi chingda uchara lising amachani thakre u thabagi thoram adu Arambai Tengol Unit 12 sugnu SC gi thomi singna pangthokhibani ningsing bi ai lamdamasi gi ching singda uwa yanthatuna mahausa gi khalda chaun akaiba piraktuna miyoibada awaba kaya pibata natara chaitheng kaya piriba singdagi kharadang oirabaso kannabagi pandamda u thabagi thabak asi pangthokpani haina phungdurakle Laimaram Waroi Chingda Lairiba 5/9 Gorkha Regiment Lauthoklaga Assam Rifles Thamgani Haina Taurakliba Lenga ki Thawongbo Yaningdaba Phongdoktuna Oinam Kendragi Tongan Mafam Singda Wakan Mifam Phamkre Laimaram Waroi Ching Irengbam 𝗙𝗏𝗀𝐻𝐿 Khunau Kabo Wakching Hainau Bok Kom Kairap Amadi Sadhu Chirugi Miyamna Wakan Mifam Phamaga Loinana Waroi Chingda Yarektuna Khongjang Changsinkre Wakat mifam aduna saruk yakibi maira paibi singna phongdorakpada thokliba kanglup ki irang asta Assam Rifles na kuki singda michang changbagi mami chawna tai kuki militant singa Assam Rifles singa puna laiminabagi chawraba khudam sing lei Assam Rifles na torbongda kuki militant singda attack torakpada yengduna leiba amade maitei singi yum mai thaba yauna maitei singi lanthum huranbada yengduna leiba miyamna khangnarba wafamne Maramasina Laimaram Waroi Singda Assam Rifles Tamba Yaroi Hana Lairiba 5/9 GR Asina de Laimaram Waroi Chingdagi 𝗍𝐿 Khunau Foba routine oina patrolling chatuna Jingkhong Singya da taba maitei singak senduna lagli haina
इरेंगबम मनिंग मखा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा फंबा वाकन मिफाम दा सरुक याखिबे नुपी अमना फोंदोरगले ꯀꯩꯅꯧ ꯊꯣꯡꯊꯛ ꯊꯣꯡꯈꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣꯡ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯂꯩꯕꯨꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ 5/9 GR लौथोक्लगा असम राइफल्सना महूत सिनगनी हाइरिबा असि प्रजा अखोइनि याबा सुंगम ngamloi करिगुम्बा प्रजा की खोलाव असि ताबीदना सरकारना ngami हाइदना असम राइफल्स समलक्लबदि मदुद थोक्लक्पा अफफता खुदिंगमक लेंगाकना पुगदबनि हाइनसु मखाताना हाइखि मसिंग यामलबा खुंजा सिंगना वरोई चिंगदा लेरिबा 5/9 GR चटखिदनाबा संगदुना लेखि लोइनना थौदोक असि मतंगदा लेमरा मोरोई चिंगी खुंजा लैचोंगबम थासना फोंदोरकपदा लेमरा मोरोई चिंगदा असम राइफल्स थंबा पामदे असम राइफल्स हाइबसी कनानो करिनो मियामना खंगरबा वाफमने मरमदुना ngami हाइबगी मतागुम नंफु हाफुदा लेनबा होनरागलबदे ममा मयाम थवाई फोबा थागनी हाइखे 2023 mi tangum dagi ngasi bawda sathadana laiba kanguk ani ki lalasida mafam asida sahi phana leraklaba adugum laba 9 sector GRC khangokdana asam na phanna mogi mot chinena tawrai basi akoi manipur praja miyam akoi mafam asigi praja miyam lemnam waroi jing hainaubo irengbam kamu kabuwa sing baramkhul hariba लेकाय खुंगन कया आसिना आसामे फलसी फाबा फतबा आई थमदररोय प्रजाम मणिपुर की प्रजाम्याम ने लेना खंगना लेबा ngaटनी मसिदा फाबा फतबगी वाफम दरका अखोइने पनबगी मथौ दारे ना खंजै जिया थांबी बसे लोकथोपी गनु मोय लेबदगी कोइसे अदुकी मतिक नुंगाई कोइ चथु चथिंगसु अना अवादसु नुमिदांग चटपो ओयसु मोय नै कोइबु मतेंग पांगबी अदुगी जिया से एम बिरेंदा लोकथोपीगनु हाइरेगिना पौजेन नेशनल सिक्योरिटी द कैरियर ओइने चटनिंगबा लमदमसिगी नहा एस्पिरेंट्स सिंगदा अरुणाचल प्रदेश द लेबा राष्ट्रीय राक्सिया यूनिवर्सिटी द खुदोंचाबा पीरी हाइना यूनिवर्सिटी असिगी कैंपस डायरेक्टर इंचार्ज अविनाश खरेना फुंदोखरे वाफम असिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब की थांजिंग हॉल द पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महागना फुंदोकलदुना हाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा हांगदुना लेरिबा यूनिवर्सिटी असिना पुलिस सेक्टर साइबर सिक्योरिटी फिजिकल एजुकेशन चिंगबा लाइन कयादा पामजबनहा सिंगी डिप्लोमा बैचलरेट अमदी मास्टर तौबगी खुदोंचाबा अदु फंगनबा ngमगनी अमदे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साइबर सिक्योरिटी मेंटल एंड हेल्थ वेलफेयर पामजबा सिंगना अरुणाचल प्रदेश लेबा यूनिवर्सिटी अस्त तमदुना असिगुम खुदोंचाबा कया असि लौबियु हाइरकले We have important additional benefit of scholarship for these students, those who want to pursue their career in this particular area. With field trips, internships, and different placement sectors, we directly send them to national security organizations to understand national security setups. And when they come back and when they graduated from this particular university, they already becomes a skilled individual. Those who can serve for the better cause of the nation. This university not only dedicates its curriculum towards only aspirants or those who want to serve the nation, but already in services personnel are also regularly getting trained. Through its certification programs, these personnel, armed personnel, they come and they build their capacity in different areas of national security. चटलिबा थासिगी जैचे तरा हुमदोई निंथोकापा नुमित की लोकल पाउसे सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगी कंबू अमना 𝗪𝗏𝗪 की मियोई अमा निंथोखोंदगी फारी हाइरिबा असेम नेताजी सिंह एलाइस नेता चाही निफु हाइरिबा मियोई अस्तगी कंप्यूटर सेट अमा अमसुंग मोबाइल फोन अमा फगदले हाइरिबा मियोई असे 𝗪𝗏𝗪 गा करिगुम्बा हिरम अमतदा मरी लेनेदे हाइना लोने यादबने हाइना अथिंगबा थमख्रबा यवलुब असिगी डिप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड रिसर्च एम लोया खुमना थादोरक चिरोल अमना सेंगदोरकले सेरोल असिना हाई असिगुमा मथोंग हुक्तबा फनिंग बमियोय सिंगबु फारगा ललहौबगा मरी लेनै मियाम अमति लेंगा की एम्प्लॉयीज सिंगदगे लालोल इतिक तौबा सिंगदगी नमदुना सेल खाई हाइना हेक्ता हाइजिनदुना मराल सिजिनबा असिगुमा थवंग सिंग असे ngasi ngarang khakdagi wafam natre इंडियन सिक्योरिटी फोर्स सिंगी लू तोंगदा यावरबा हाइनबिनी
asigumba oidaba ngangduna micham miyambu naihetuna otpi naibibigi thawong asagi miyamna cheksinbiyo haina cherol asin hairakle. National Livestock Mission NLM gi mineng makhada Joint Direction District Veterinary Office 𝗍𝗶𝗱𝗏 na sinduna Poultry Management Scientific Rearing of Pig and Livestock Insurance haiba hiramda Farmer Training Program amangarang Langmaidong Dramatic Union Hall da pangthokre. Training aduga mari leinana pangthokpa thoramda Waikong Jila Parishad ki ex-member CS 𝗠𝗔𝗡𝗏𝗏 District Veterinary Office 𝗍𝗏𝗱 gi Joint Director Dr. P. 𝗂𝗏𝗏𝗏 Waikong GP ki ex-Pradhan 𝗵𝗶𝗏𝗏𝗏 amadi Langmaidong GP ki ex-Pradhan nominee 𝗋𝗶𝗏𝗏𝗏 na maruaiba mithung sing oina saruk yakhe. Tharamapu gi warolda District Veterinary Officer 𝗍𝗶𝗱𝗏 Dr. P. 𝗂𝗏𝗏𝗏 na hai Bharat amadi Manipur leingakna leibak asigi mipum khudingmak senthok lambi lehan gadabani haina tongan ba scheme kayagi khuthangda kanaba piriba sing asi lominaduna lamdam asigi lomi sinmi singna lomina se loinana iramdam asi chinjakta mipan tangdaba ama sembada aikhoi khudingmakna thodang lomina se haike. Lomi sinmi singna sa san loibada laichatna natraga karigumba amana maram oiraga manglagadra haibagi waningai oidre lomi sinmi singda insurance na piriba khudongchaba sing ase mamutana khanghanduna wakhal nungaina isagi ithaudang pangthoktuna farmers singbu chawkhat maikeida punaba training program asi pangthokpani haike. Training aduda miyoi marfuna sarukyakhe. Ngasi Universal Friendship Organization Imphal East Zone 2 Bamon Kambu Battalion gi manung channa leiba Maitei Huyel Lalong Sintam Sanglen UFO Naharu Pangong Makong Branch ki 27 Suba Rising Day gi tharong mari leinana BJP ki State Secretary P. Premanandana Ibudau Pakhang Bayekpa Malem gi Firal Chingkhatuna pangthokre. Tharom aduda Chief Guest oina P. Premananda President oina Naharu Gram Panchayat ki Chairperson T.S. Sanjit Singh amade Lupi Activist KSS Nuja Leimana Guest of Honor oike. Tharom aduda organization asigi Vice President R.K. Sana Parihal Secretary General 𝗋𝗵𝗏𝗏 Battalion Secretary Singh Battalion Commander Singh UFO gi member Singh amadi lamdam adom gi lakhiba Meira Paibi Singh su sarukyakhe. Masidikna yang mangda leramba akoina una asu tobugam gidaba adu tangai fatna iramdam izati se akoi gi lamni ko zati manipur se akoi gi lamni ko akoina smai trogal ina lakhiba lamni ko akoi gi lamni masidi kan phung sai re mapal level ka ti lakwa akoi gi nomai private kamu sing se masidi manipur lang tawre akoi gi lamda segang lakwa kamu sing akoi gi lamje mache meje thugare ge lena ki ore akoi thimu go tai siba hata chang akoi iramdam izati kan ba ya de lo yo fe ba sa akoi kullom ni mathok ta le lani loikhini kam ni loikhini kan madam loikhini akoi gi jati na mete phung na boigara tampun phung na boigara kana na boige iramdam sigi jati sing sina ai gi mani ku lam khudi makta maning ma kha ta na chapon ma mata madura akoi gi lan se sod loigana mama leba ki de makta song thorak liba ima leba ki de makta thoi ka thok pa mu da thorak liba akoi gi athaubi ichasi nusi jaraba ibu ipwa kaya ama masing wate yamna lei tawigo masong aikoi na wajabadi machu tongan ga visual da mai ting khrabra haibasi hojik thenariba maikai kaya gi oiba khusengi sapu akan basingna basi mayok na bugi damakta pana khayoktana aikoi gi lanmi semba lanmi kengol semba tazo matamda thamoida apen ma phawse Paugi merak thatna ten bebre amatang nominasi Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses.
Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Of trusted diagnostic service, 𝗵𝗶𝗀 Diagnostics. Breaking meeting taram nokchari makhata pau pizari 32 Battalion CRPF na Sinduna Battalion Sigi Sipoi oina thabak toramba mama leiba kidamak thawaina pontha pikhraba Sahid ahumgi mitam mana tamlakpa school singde khinduna ikai khumna utkre Bisnupur district ki Anita Standard English School da Kwakta da Said MD Abbas Khan Moirang Oksobung Upper Primary School Moirang da Said Norengi Amadi Gracie English School Loktak ta Dangmai Stephen gi mitam saduna makoina kathok lamba sing ado ikai khumna utke loinana makoi gi mitam sing da imung gi miyoi sing yauna laikatuna ikai khumna ba utke इसी ग्रुप सेंटर इम्फाल से आगे तमना सच्चीबा हेडक्वार्टर के लोकेशन दगी ना किलोमीटर अमा खक्तंग आरिंगाई सथो कांदा कानबाई सिदा हानदगी प्लांटेड तौर थमंबा IED improvised explosive device अमा अखोई anti national elements सिंग ना पुंगा थमंबा अदो मतम अदो दा मोइना हेडक्वार्टर के किलोमीटर अमा हेक्चकीबगा ओखाई की ब्लास्ट होगी हाइबा अदो Sauraba blast ki impact la asok apan loinana jawan singna hawai thaki matam khudingmakta utkiba thona lingje adubu horak liba matam asigi nahasingi mafamda nisi khurama gi mami oina Matthias sculpture statue ama 32 Battalion CRPF ki magi degi mayam punamaki mafamda sinajabala Haukiba April Kunithoigi Numidangda Thobal Leisangthem Awang Lekai Bastikong Leirakta Leiba Leisangthem Dananjoy Singh Chahin Nifu Apokpa 𝗍𝗏 Singhbo Imung Manungi Oiba Wathok Amada Sakang Daba Khutpu Amara Achum Aran Yengdana Siba Yana Tamthina Furaga Langthok Lamba Adubu Leisangthem Apunba Lup 𝗍𝗏 Amadi Clubs Organizations Singna Akan Mamongda Yaningdaba Phongdokre Matungda Singumba Leikai Khaki Oiba Thodok Wathokta Lamdam Asigi Miyambo Tanaramdana hekta khut thinjinba asti tawbiganu haina leisangthem apunba lubna ikai khumna zabaga loinana haizare marak sida Khumani United Clubs amadi 𝗍𝗏 Association mayang Imphal na laikai amagi thodokta achum aran khangdana Manipur gi pauche kharada nakal amagi midengda lana pau phongbirakpa leibak thibane mathang amuk hanna lana pau phongbidana basu leisangthem apunba lubna phongdorakle ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯗꯅꯟꯖꯣꯏꯗꯒꯤ ꯏꯃꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯕꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯒꯦ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯐꯨꯔꯒ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯛꯇ ꯈꯥꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯀꯠꯅꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯥꯁꯤꯒꯣꯡ Leirakta Leiba, Sri Leisangthem Dananjoy Singh Chahin Nifu Apokpa Sri Leisangthem 𝗍𝗏 Imung Manungi Oiba Thaudo Wathok Amada Sakhangdaba Khulai Paibakanguna Yamna Tamthina Pu Chaina Tawbirambabu
ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯗꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯥꯟꯊꯔꯛꯂꯒ ꯋꯥꯔꯛ ꯋꯥꯇꯦꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ CSO ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ CSO ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯦꯇꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯥꯏꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯥꯏꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯔꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ FIR ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लेनी बनी अदुग जुडिशियल मैटर यावदबा अतोप ऑर्गेनाइजेशनसिंगना CSO की मीनिंग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा मीनिंग अदु चपचाना हिट पाइबिरगा वाक तोबिनबा असिमसो अपील तौजि टेक्नोपल पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना इम्फाल मोरे लंबी की सिनाम खुन योरमदाइदा थास्ती की अहुम द थोखिबा लाइबक थीबा लंबी की एक्सटेंड अमद लैखिद्रबा कांस्टेबल MD अब्दुल लतीफ चही 35 अपोकपा लैखिद्रबा अब्दुल रशीद लैफम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की संगायुमफम पार्ट 2 चेरापुर मथक लैकाइगे इमुंग मनुंगदा मणिपुर पुलिस कांस्टेबल 2009 बेस 7 कंपनी की माइकेदगी लुपा 50 की तेंगबंग खुसिनखरे लैखिद्रबा MD अब्दुल लतीफ 2009 की मणिपुर पुलिस ता कांस्टेबल ओइना चंगलक्तुना महाकी कांस्टेबल नंबर 090816 ओइदुना मोरेगी एडिशनल SP MD रियाजुद्दीन की स्कोट ओइना लेरखिबनी नुमित अदुदा एडिशनल SP मसामक याउना मखोइना तोंगलखिबा जिप्सी अदु एक्सटेंड थोकपदागे लतीफ लैखिदबनी लतीफ मणिपुर पुलिस 2009 बेस की 7 कंपनी की माइकेदा इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याखिबगा लोइनना कंपनी की मेंबर्स सिंगना खैगतनरागा सेनफम अदु तेंगबांग ओइना इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदा खुसिनखिबनी हाइरे लैखिद्रबा लतीफ मणिपुर पुलिस की कांस्टेबल अमा ओइना मथौ मसक खंगबा मथौदा मपुकनिंग संगबा थौदांग कया पांगथोकलंबा मिसक अमनी हाइनसो मणिपुर पुलिस कांस्टेबल 2009 बेस की 7 कंपनी की माइकेदगेसु फोंदरकले ngarang Bisnupur district की कुंभी केंद्र की फगाकचौ इखाइदा इरांग अमा थोकपदगी खुनगाकप सिंग चटलनी हाइना हौरकपदगी मियाम हौदुदा मिफम अमा फगाकचौ इखाइदा पांगथोखरे चाही फारकलबा लांसी खरा नेमले हाइना लेरुरगा कोमाउन रेजिमेंट ना लाइसेंस गन बेरल मरु अहुम फाबगी मतंगदा यानदब वाफम अमा लाकपदगी इरांग अदु हौरखिबने तुंगदा फगाकचौ इखाइ पुलिस स्टेशन की OC लाक्तुना मियाम गो वरी सानरब तुंगदा नुमित 8 नि की मनुंगदा निंगथीन वाथोक लैतना इंगना लैबा यानबा सिनगनी हाइना थाजबा पीबदगी खोंजंग अदु हंदोखे पीरिबा मतमसिदा तंग ताबा अमा पुरक्त्रबदी मखा ताबा खोंजंग मियामना संगसिनगनी हाइना मैरा पाइबिगी प्रेसिडेंट KK सनाना फोंदोरकले कुमामिसमेंना हाबदगी अखोई यानादुना मखोइना नोंगै मरुसे पिथोउ ओन हाबदा हाबदा लाइसेंस ननि अदुना नोंगै से पिथोबिउ हाबा मतमदा मखोइना राखिउ यादबदगी अखोई इरांग अमा हौदुना इरांग अमा थुनाले इरांग थुनबसिदा नाथाइगी वेकेशन जुदा लैरिबा कुमामिसमेंसे अखोई स्टेट फोर्सना सिबिउ वेकेशन स्ट्रेस बाउन हाबदिउ हाबदा यानादबदगी अखोई खुनाइबा आंगांसिंगना या खुदिमसे मफमसिदा दोगुंजिदा लैगरोगे कोई जाथ्रागे खुनाको जाथ्रागे लेबा गाको जाथ्रागे हादुन मसिदा लैहौकुइसे मामा ओइबा कोनि जासिंजे जाथ्रागा प्रमाणे लैहौगनि अदु खनबदगी अखोनि आंना थुजनबदगी खोकेखाइदा पुरिबा OC सार्जना डायलॉगी है हता अमगी मनुंगा मसि यानानाबो होनजरगे मसि भौगनि येबिउ अदुगा मखोइना नागेता मी अमम लैरगादा अखोइ स्टेट फोर्सना चेक असे तौजरगे ना हाइना बयानाबदगी मसि नाकोसिना सत्कनि एदना लोसलुबो पुनमसे हता अमा मतम पीरिबा सिदैदा अखोइ यानाजाब गुपुरकना अखोइ खुनाको सिंगो कोइ तोनुजि थादो बजाको मसि दमतनि तो ए लेप
थासिगी निपानदगी नुमित तरेदी चुपना NSS Unit 1 amadi 3 Biramangol College Sawambung Sinduna College asigi hold the Healthy Youth for Healthy India haiba theme da pangthokiba Combined NSS Special Camp 2023 haunabi matung ina ngasi loishinkre ngasi loishinbagi thorom asta Dr. N. 𝗵𝗵𝗱𝗶 VP Admission and Academic Biramangol College Sawambung Dr. S. 𝗍𝗏 Program Officer NS Unit 1 Biramangol College Sawambung Dr. T.S. 𝗵𝗏𝗡 Singh District Coordinator NSS Imphal East Manipur Dr. C.S. 𝗏𝗏𝗡 Singh VP Biramangol College Sawambung amadi Dr. S. 𝗍𝒑𝒐 Devi Program Officer NSS Unit 3 Biramangol College Sawambungna mathang sidna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina dais ta phamki numit taredi chopna pangthokiba NSS Camp asta Siza Hospital ga khusamnaraga nupa nupi kunchana blood donation su pangthoki loina ngasi loishinbagi thorom asta cultural gi thorom kaya su utuna thorom asi loishinki Barak Valley gi industrial reformer Moinul Haq Chowdhury gi Chama Amasuba Mapok Kumon Thoram Pangthokre ngasi Silchar District Congress Police Office ta Laikhidraba Union Minister Oiramba Barak Valley da industry kaya puraktuna achauba ohongba ama purakhiba Moinul Haq Chowdhury bu magi Chama Amasuba Mapok numit ke mari lenena haikalaiket tamduna ikai khumnaba utkre District Congress ke Vice President Simanta Batasarji Sujan Datta Anwar Ahmad Laskar ga loinena Silchar Lok Sabha ki Congress Observer Maitai Luchingba Dr. Maimum Santi Kumar su thorom adu sarkyakhe miyamna laikatlaba matungda Moinul Haq Chowdhury na Barak Valley da purakhiba Medical College Paper Mill Engineering College amadi Agriculture ki revolutionary steps sing loinena AIR Assam University na chingbagi wafam paleduna mahapu thagatpa phongdokhe Maitai Luchingba Dr. Maimum Santi Kumar na haikhibda Assam ki Maitai singbu nungsi meeting yengbiramba Moinul Haq Chowdhury bu aikoina kaufam thokte missing likpa assembly da mihut thaba ngamjakhidaba maitai aikoi kidamak pambom tingduna mera chauba singbu maitai gi MLA oina mai pakhangiba misak adu matam adugi mating leiba mangarak MLA oikhiba Union Industrial Minister oiramba Moinul Haq Chowdhury ni haikhi Aroi beda maro iba pa mohana pizari Makok thongba lusingba singna college sing mapu pandabadawna kaw thabagum thadokpana chahi ama university da master tamnaba mahiroi leitaba kum kangba thoklagri haina desamna phongdokre Sahi asigi kwasem amadi CBSE na lawba class 10 amadi 12 ki examination da position phangba yauna pass tawraklaba UNACO school gi mahiroi singbo harau taramna okre Kwasem na lawba class 12 ki exam da Chandrakhongdagi Anjali na 19 suba position lawrakbada nung laingoi pektuna nomagi chara taliba apok pi khaktana tana khunja punamak haraubna thumatle Lau singu gi lamda ahongba puraknaba laumi singna thodang lawba changi haina Wild Farmers Day gi thoramda Horticulture and Soil Conservation gi Director 𝗑𝗵𝗱𝗱 Sarvana phongdokre Hausikyo na de matang asta North East Window na pizza Paulo Shinzare meeting tabiriba punamapu thagachari